Domy boli zničené. Ľudia zostávajú v provizórnych stanoch, pretože prišli o všetko. Zemetrasenie v Ekvádore si vyžiadalo 700 mŕtvych a viac ako 20 000 obetí. Bola to najhoršia katastrofa v Strednej a Južnej Amerike od zemetrasenia na Haiti v roku 2010. 17. ročník rodinnej chôdze Nový život sa konal s cieľom darovať nádej Ekvádoru, ktorý sa nachádza na opačnej strane sveta od Kórey. Predsedníčka Zhang Gilza z medzinárodnej nadácie We Love You vyzbierala finančné prostriedky na pomoc obetiam zemetrasenia v Ekvádore. Chamanga mala najväčšie škody zo zemetrasenia, pretože bola blízko epicentra. Zariadenia na varenie, kuchynské náčinie a predmety dennej potreby boli doručené obetiam, ktoré sa snažili čo i len najesť kvôli tomu, že mesiace zostali v provizórnych stanoch. Yo le doy las gracias a la Fundación We Love You que ha venido aquí a darnos esta ayuda y estoy agradecida. Que se le agradece mucho por habernos venido a visitar en esta época de que nosotros estábamos tan necesitados Tovar pomoci bol doručený nielen do Chamanga, ale aj do ďalších 7 oblastí postihnutých zemetrasením, vrátane Muisne a Portete. A pesar de lo que nos está pasando, recibimos el apoyo de otras naciones, de otras ciudades, y eso nos agrada mucho. Gracias a ustedes, la Fundación. La Fundación We Love You, la señora Zhang Gilza, está haciendo un esfuerzo grande con todos sus amigos, con todos sus cooperantes para ayudar al Ecuador. Reciba un saludo y un abrazo fraterno para usted y para toda la gente que hace la Fundación, hace esos esfuerzos grandes por conseguir recursos económicos para ayudar a los diferentes países que tienen problemas cuando son afectados por terremotos, por cuestiones de la naturaleza, fuerzas de la naturaleza. Ministerstvo pre hospodársku a sociálnu inklúziu Ekvádoru odovzdalo predsedníčke Zhang Gilza ďakovný certifikát za materiálnu a duševnú podporu Ekvádoru. Je naším najúprimnejším prianím, aby vrúcna láska od predsedníčky We Love You Zhang Gilza a členov, odovzdaná so srdcom matky, dala silu obetiam zemetrasenia, aby znovu našli nádej.